Belelei bahkan karena bolehlah bersedekah di hari yang besar lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uri Aceh tu bak serutuh ro buka mulut. Terang tahun huro serutuh ro buka mulut. Ngambang dilaksanakan oleh Sultan Iskandar Muda karena bijuk peng liraya Turki Sultan Abdul Hamid II. Karena tu ho juk peng ketua bagi bukanlah maulid di Aceh. Tu bak serutuh ro. Makanya di Acehnya na mulut serutuh ro. Kenapa pegap-pegap ini han temundu poh peti ro. Ia mentong ka hae ka wuri jak mentong paju me ngoma tro ngoma. Mama pak mulut baju tu begah. Ya awak jajak menu pa pingat. Goh mi paju kai bolammu. Kai bolam kedah. Anjir menang. Etika uri Aceh. Pulau Aceh Raya. Anjir dah jaro le dah japat kauri munyo dengkui mum ana gerah jaro. Nak pantangi. Beda Aceh Raya yang mana lagi? Makanya anjir bungkuh lem nyorun kau habis paju. Mulut lebihnya 3 watt. Kerja kan aku sepong menantu boyu. Pada yang hai, je gali mula. Terus kenal urun kahna dia ada orang. Anak rasa teman belum makan kita yang penting bertarik perut sudah. Tak pula. Lebih kurang dua lagi mah. Leun jaro dalam doa. Betul doa Palestina wujud. Allah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li sa'iril qarabati wal ikhwan. Washmilna bil 'afwi wal ghufran wal fadli wal ihsan. Ya Karim ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin. Allahumma baddid syamlahum. Allahumma farriq jam'ahum. Allahumma aqlil adadahum. Allahumma uslil azaba ilaihim. Allahumma tasilana intisaraka li Palestin ala a'daik. Allahumma tasilana intisaraka li Palestin ala a'daik. Allahumma tasilana intisaraka li Palestin ala a'daik. Allahumma farfa'al ghala wal bala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والميحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, who are blessed by Allah subhanahu wa ta'ala, that's all the ceremony of Maulid Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1445 Hijriah. We are as master ceremony. Apologize for all mistake and weaknesses. Hadirin sekalian yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki acara jeda. Pada seluruh siswa-siswi harap tidak meninggalkan tempat acara. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, sembari menikmati acara hiburan, kami undang Bapak Ibu semua untuk bersantap siang, menikmati hidangan yang telah dipersiapkan di Musola Antas N7 Aceh Besar.